rero kugira ngo murabona ko ishya neza yitunze. Gukora amandazi ni ibintu byoroha. Murebe namwe amandazi yose avuye mu gikombe cy'ifarini, igikombe kimwe. Ntabwo nkora byinshi kuko ngiye kujya ku kazi tondo, nta bintu byinshi, ibintu bifata umwanya muto ko mba afite igihe gito. Rero muzi ko gukora amandazi ari ugukora ikiro cyose, wapi iyo kiro nagikora nka kane, gusa nagikora rimwe igihe atari mu gitondo. Rero ngewe nkunda kurya ibintu biri fresh gutya. Murabona ko ni ibintu biba bitamaze iminsi mu nzu, sibyo? Ni ibintu uba wikoreye uzi ibyo washyizemo. Niba wari waramenyanye na Benigras, iga wikorera ibintu wibereye mu rugo iwawe. Abantu benshi bakunda amandazi, mva nanjye ndayakunda. Nta muntu ujya uhaga amandazi jovuji. Murabona ko ndashoje amandazi yanjye. Wow, aya mandazi araryoshye, ashyushye. Ntabwo nabasha kuya testinga, ariko araryoshye pe. Muyarebesheje amaso namwe murabona ko ari amandazi aryoshye. Yes.